Nitwe ori omuhwezi wa bwana mukuru aha Uganda Martyrs Parish owayebembeire abaramaji kuruga Uganda Martyrs Parish Mbarara nagamba aha bimwe ebyamureetiire yayejumbira mu kutambura oku. Nyowe nk'omuntu kikasiga ekyetengo kyangye oyireho kujyana father kuruga kare omu buto ahubwo nkandeba mama wanje nazayo akutambuza ebigyere akuruga owaitu Mitoma parish ya Buvangizi batambura baza Namugongo. Father Nitwe nagira ngu orugyendo oru rukagarukamu eshara ze aho bimwe byashabire nk'emotoka yabasize kubitunga. Nkayinanye nk'omuntu nayenda nk'omushabi nayentwe ninshabirira kyona kinashabirira hanga mu rugyendo rwawire nkakitunga n'omwaka gwawe gutakagiye kutakahwire. Omu rugyendo rwabo bakasimbura abantu 210 bamara ebiro 9 omu muhanda kwonka omu kutandika orugyendo rukaba rugumire nk'oku Father Nitwe arikushoborra. Orugyendo oru timu oku nakutebeza rukabwabire ruri ng'orugyendo oru rukaba ruri orugyendo rw'omusharaba rugero kuza Kalvari tukasimbura turi abantu 210 nangwa nasimba nyebembire kunyera bikwasire n'ebendera n'enteekateeka rwangwiza kuba nimbasiga kuba n'omusigazi w'engoga twetwika aha minzaani ebigyere byangye byakomaho amaani okutambura gakomaho kuza kukakora n'orya bokumanya orugyendo rwa Mbarara kuza Kampala kuza kukakora n'orya nkajyana nyebembire kuza kukakora n'orya nkandi yombi enyuma. Nk'oku ebirungi bituutura aba bakateganisibwamu nk'okushasha ebigyere abamwe bikazimba okuriibwa ensiri ahabw'okuraara aheeru otiireho n'okuteerwa omushana. Omwe kurabagamu ngu twatsimbura shanka mwenda akashana katwosya omuhanda omwe tukatomwe tukutambura nikiro nimba muri yabo nkenke emotoka zokutambura esiri zikubarya nabo bashangire ebizibu ebyo buri omwe akayamba arikukurra mutaahi we kuhikiriza ekirooto kyabo ky'okwika Namugongo kandi Father Nitwe nasiima abo boona ababaire bateekire abaramaji na munonga omu muhanda. Twatwine nk'abantu kurema emigugu twetweta ba Simoni ngwe twatweta ba breakdown gwemara muri mwaka baramwe abasigazi dangwa n'abisiki n'abakazi ayo abantu batwera bagakikurema agira ata akukiririzaho. Ekitambo kya misa kikaba kiri kya buri izooba kandi Father Nitwe nagira ngu Mukama akamuha amaani akabaasa kuguma n'amaani g'okumubaasisa. Kweyogesha ya misa twemanyina nyina amaani nyemerera nshoma misa kushoma misa nayeho omugisha ayina nkomeze by'okushasha ngumba natandikira kugamba abantu abo bagenzire nabo nagira ngu enkoragana nungi bakabaasa kukorera hamwe kureebuka ngu batebekanisa ebyakubaasa kubareetera obuteetegerezana. Ekibiina kyangye kinageze nakyo kikaba kishemereirwe kikaba kiine amaani kandi tukaguma turi omwe turagizire empaka nomumasitari rero tekabura yaraba konka amazima aranga tubangira ab'ebyokwerinda bakakora ekirikubaasika kubiisya Namugongo barikubahwera aho yasiima munonga ebitongore by'ebyokwerinda okufa abaramaji batiine kushoroora. Nsiima security ate turabahona omwirimu ogwe nkahi kushanga twine security zireta etwebembire nakutwakira omu Kampala security yaba nyingi ahabwa ebirungi ebyatungire kandi okwikiriza okwaine Father Nitwe Agaputo yayoreka ko omwaka ogu nawe arikuza kugaruka kutambura kwika Namugongo kandi yashoborra ngu abandi nibabaasa kumureeberaho baba nibenda kugyenda omu rugyendo oru. Buzima ngenu tinkakutebeza ninguma omwaka ogu niteekateekire garukayo nkaza Rwamagoro kananye omu magara gangye mbweka buzima oku bakubaasa kujurira Kristo. Omwaka ogu abakristo kuruga omu Uganda Martyrs Parish nibaija kusimbura ebiro 20 okwezi kwa Kataano 2026 kwegiita abiikiriza abari Namugongo okujaguza ekiro ky'abajulizi. Amakuru aga gashakwa Olivia Kamusime omuri Mbarara. Gira omu nteeko z'okutambura omwaka. Ekisigiire